Ali ja volim to, ja sam to zavolio, sebi dušu smirivam kad dođem s posla, ja radim u firmi isto, meni je ovo hobi, smirivam živce, da nisam po kafanama, da ne hodam. Ovo može biti 50 godina ako se drži u sluhu. Žao mi je što nema na koga prenijeti. Ja sam zvao, molio, džaba, evo i materijali, sve. Sjedi sa mnom, ja ću ti nalomiti, sve. Samo sjedi, pokazaš. Naša omladina duže može pod vodom izdržati. Nekom je otiš raditi i izgetovati. Jer tako ti je, vaka došao. Je li ovo korpa u kojoj ste se vi fotografisali da ste ušli u nju? Jes. Znači vi ste stali ovu korpu od pruća. Jeste. I veće smo mi pravili tu. Ovo mi korpu Zet pravio. Tu nisam ja radio, ali ja sam od njega naučio u 57. godini života ovaj zanat. Od Zeta naučio zanat? Jeste. Sve sam ovo naučio. Ostalo sam sve ja pleo i osim oni za hljeb. Pletenke, evo tu sa pokusom sve. Evo ja ću pokazati jer mi ona privukla pažnju, ona mi je za sad i najljepša. Znači, Zet je naučio zanatu. Ovo prvi put čujem, Fadile. Inače, hajde da pozdravimo i da poselamimo gledatelje. Fadile, da ja ovo neću pokvariti, evo neću. Da predstavim mog današnjeg sagovornika i domaćina, Fadil Posavljak. Posavljak? Iz Travnika, Gornje Osuje, stanujem, živim, želim da pozdravim sve gledalce vaše televizije, odnosno i naše, od srca i salamim i pozdravljam sve. Hvala vam, Fadile, mnogo. Uglavnom, ja sam za vas saznala, znači preko Facebooka, vaši postovi u kojima objavljujete vaše ručne radove, sepete i korpe od pruća privukle su moju pažnju, a zatim i Aida Karadža preporučila također da vas posjetim. Ja vjerujem da su se i mnogi drugi zanimali, ali ne znam, je li neko već ujagmio priču sa vama, Fadile? Jest, i mnogi traže, ali ja to izbjegavam. Meni ne treba reklama, meni je ovo hobi. Prvo da vas ispravim, izvinite, molim vas, nije ovo pruće, ovo je ljeska. Od ljeske, izvinjavam se. Pruće je druga vrsta, lakše se radi, a ovo je teži sve fizički posao. Znači, ovo je teže i savjeti, je li tako? To sve ide preko koljena i ruku. Znači, uzme se štap, lomi se, zasjeće se i sa koju ćete vidjeti debljinu i širinu ovoga podiča, kako mi zovemo, za zapletenje. Inače, ovi sepeti, Fadile, je li tako ranije su služili za prenos tereta? Da, ovo su slamljaci. Ovaj sepet za polaganje na stoke u štali. Natrpa se sjeno, slama tamo vamo i nosi se polagati. Danas dan to koristimo. Ovo su manji sepeti koji možemo zvani đubrenjaci. U njima se na pa sepeta stavi i volilo se đubre, jer nije bilo tada traktora, nije bilo sve s konjima se radilo. Znači, tovarilo se đubre u njih i tako su nazvani đubretari za đubre. Ovo se ranije mnogo koristilo, bilo je nezamislivo da ga svaka kuća nema bar po 1-2 sepeta. Međutim, to je danas uveliko, hajmo reći, zamijenjeno, nažalost, plastičnim kantama i buradima i upolkama. Tako je, kupiš kantu i upola i onda je koristiš za prenos drva. Ali koliko ovo ljepše izgleda? Ljepše i duže traje i ne može pukniti, ne može ništa. Ovo može biti 50 godina ako se drži u sluhu. 50 godina. Još ako neko lakira ovo, znači može, nemaju smrti. Znači, to je... Evo. Znači, izdrživost je, hajmo reći, višegodišnja. Kaži ti meni, Fadile, koliko je vremena potrebno da ti napraviš jednu ovu koru? Meni je potrebno, pošto sam ja invalid u ruku, do 4 dana. Da ja pripremim, sve uradim, da bude ona jedna gotova 4 dana. I kad ja zacijenim 50-60 maraka, onda je to... Problem nastaje tu. Problem, ne možeš prodati. Jedino neka iz dijaspore da se javi tamo.
Ali ja volim to, ja sam to zavolio, sebi dušu smirivam kad dođem s posla, ja radim u firmi isto, meni je ovo hobi, smirivam živce, da nisam po kafanama, da ne hoda. Svaki dan dođem s posla, naložim sebi vatru, imam dole jednu malu prostoricu i ja tu sam po 2-3 sata, kako kad, dođem, a obavezno vikend svaki po cijeli dan. Po cijeli dan ja polako sebi pripremim i onda ovim danom pletim kad dođem s posla i tako. Fadile ne može da dosadi, je li tako? Jer si rekao da te odmara, dušu ti. Ne, ovo mi ne možemo. I sad da ja mogu, da nisu mi drugi obaveze i bašta i posao tamo vamo, stvarno, i sad bi ja to radio. Radio bi više, iako kažeš što se tiče ovdje naših kupaca, toga je malo manji, malo teže duž do njih. Ali dijaspora tu uglavnom prepozna, cijeni. Jeste. I možda turisti. A ako imaš priliku negdje da izložiš svoje radove? Da, imao sam priliku. Mi smo to na početku radili, ali nezahvalno. Dođete, ucjenjivate, tamo vamo, dignete adrenalinu, onda, razumiješ, u zubi sve pobacu i... Izvuče hulju iz petih žila, je li tako? A ovo je sepet koji je sa suzama pravljen. Ovo, to je moj prvi sepet koji sam napravio. U suzama sam ga pravio. A tako, vjerujete. A zašto u suzama? Pa nisam nisam naviku, nisam radio, bio sam uporan. 10 puta sam ja njega pleo. Dođem opala ili preskočim ovu jednu ili tamo vamo, onda ispadne široko, nije u redu, nisam shvatio. Ovo je prvi sepet moj koji sam ja napravio. Tačno govorim, u suzama sam ga pravio. A nisi htio, Fadile, odustati? Ne, odustati ne. I žao mi je što nema na koga prenijeti. Ja sam svao molio, džaba, evo i materijali, sve. Sjedi sa mnom, ja ću ti nalomiti, sve, samo sjedi pokazaš. A i ovo, da vam kažem, iz kocke napraviti okruglo, to je puno teško. Evo vidite da je kocka. Da. Ali evo vidite da je okrugla. Izašla. Ovo je zanimljiva korpa, ova korpa može da bude više namjenska, da može čak da služi za veš ili da se u nju odlažu igračke. Može šta god hoćete. I zaista je onako lijepa. Vidite, kocka, ali izašla je, izveo sam je okruglo. Pažnju mi je privukla neka gospođa, je da li od vas naručila maksuz, to ste možda pravili po narudžbi ili ste sami došli na ideju korpe za mace. To bi bilo preslatko i predivno. Da, to je naručeno, to je za Švedsku odšlo. 3 komada za Švedsku. To je komplikovan puno napraviti. Ide isti stil pletenja, samo što ide krovo za skvora. Sve je isto pletenje, sve, ali puno zahtjevno, puno vremena uzme. Jer on je teško je plest preko obručeva. A koliko vam je onda trebalo vremena da napravite? 7 dana sam pravio jednu korpu. Tu korpu za masu? Jes. I 60 maraka se napravio. Jao, pa to te ne ispane dnevno ni 10 maraka. Pa džaba je. A gdje je materijal? Ja 40 km idem i 60 po materijal. Pa platim materijal, platim, sve ja platim. Sve što uradim platim. Ja da mogu sebi kupiti motokultivator manji, ja ne bi imao problema. Išao bi uvijek na pijacu, išao bi u Novi Travnik na pijacu, išao bi svugdje. Razumijete? A ovako nisi u mogućnosti da se ovo poneseš da izložiš? Ne. Pa imam ja još toga na pripremljeno ovih korpi, da drva i tako. Samo što ja ne dam jeftino, ne dam se podržavati. Ali opet su cijene pristupačne u odnosu na ono kada ti kažeš koliko si ti tu vremena i truda uložio. Ne vide ljudi. Džaba je. Kad mu je jeftinija Jupolka od okreći kuću, ostanemo i kad pukne onda će kupiti opet 30 kila Jupola, koliko ide u nju 15 i koristit. A ovo može koristiti koliko ti Bog hoće. A danas je opće poznato da se malo cijeni ručni radovi. Ništa se ne cijeni. Ništa. Nažalost, isto što mi gubimo u poljoprivredi, na selu, nemamo stoke, sve smo uništili. Sve što je valjalo, bar u mojoj mladosti što je valjalo, sve je uništeno. Sve. Prvo od nepoštivanja djece prema starijima, nepoštivanje roditelja, djece, tako izgubili smo sve. Sve smo adete one naše
izgubili. A to mnogo nedostaje danas. Pa normalno da ti nedostaje. Nedostaje ti lijep komšiluk, nedostaje fino društvo, nedostaje sve. Razumijete, svaki se zatvorio u kuću. To jeste. Koliko je sada moguće onako nekoga sresti, zovnuti na kahu ili da tebe neko zovni, svrati kao prije? U meni je bila ovdje stanica. Vjerujte, stanica. Svakom je bujno. Veliko je sad tamo naselje prema Doću i tamo. Odmarali se ljudi. Nije bilo asfalta, bilo makadamija ovdje bio. Starinski. Ali svraćalo se na kahu. Mama, rahmet, baba, tu je. Vaza je se obilazilo. Sad nikom. Pa, nažalost, ali tako je vrijeme. Ja se idem u čašnju i nijem s kim kafe popiti. Nema više. Nema. I uzme politiku, uzme rat, uzme ovo, daj, pusti me čovječe da živim, pusti priču, hajme koji čovjek popi, kako ti je familija, kako je ovo, pa manja. Svi smo po stresu. Jesmo, Fadile, ali nema svako tu sreću da nađe nešto što ga umiruje, pa drugi onda posegnu za tableticom, što bi se reklo, za čašicom. Rekao bi nešto, ne znam da li smijem pred kameru. Ja sam bio alkoholičar da je malo bilo u Travniku. I od 2000. godine, 15. januara, više ni kape. Hvala Allahu dragom, ni kape nisam popio. Šta vas je promijenilo? Pa udarilo me, imao sam udar, jedan veći. Tamo vam malo sam bio u komi, bili su me počeli opisivati, hvala Allahu. Vratio sam se, sad sam puno jači. I predijelio sam se za posao, radim i tada sam radio, ali nije mi bio živo kako treba. A sad, hvala Allahu, sve mi je na mjestu. Sve. I na vrijeme, i kahva, i ručak, i doručak, i posao ovamo. Imam obaveza preko glave, da ne mogu stignuti, ako vjerujete. Ali si opet sretan, pretpostavljam, Fadil, u odnosu na taj period kada si morao posegnuti za pićem da bi pronašao neki mir. Čuj, to piće, ja ne znam koji je to mir. To je samo ponižavanje sam sebe, ponižavanje društva, ponižavanje porodice, svakoga. Ja sam to vidio sliku kroz svoje, ja svakom je sad kažem, nemoj baciti tamo. Ko hoće pošla, ko neće, ne mora. Ja sam, da mi nije to možda streslo, ja bi struhuo do sada. Sagnio bi, ali eto, hvala Allahu, to je sudbina od Allaha da ja ostanem na životu i elhamdulillah. Možda imao si mnogo sreće, jedan od rijetkih koji se uspio iščupati i iskači ali bio sam, slušao sam doktora, slušao sam savjete od doktora i bio sam uporan u tome. Bile su krize mnogi, ali nisam htio odustati nikad. I meni sad ne smeta, sjedimo, ljudi piju to, a meni ne smeta, ja pijem kafu, sok i sjedit mogu do sabaha, što kažu, ali nema. To je odlično. To je znači davno u prošlost otišlo, što bi se rekao, zaborav. 15. januara 2000. zadnji put se napio i nikad još. 14 godina, je li tako? 24, pardon, 24 godine. To je davno iza vas, Fadile. Pa još, sve sam zaboravio, ako vjeruje. Samo hrabrost i upornost čovjeka može pobijediti. Sam sebe, ne društvo, jer sam sebe. Ako sebi pobjedio, ideš naprijed i društvu i u svemu. To je inače savjet koji bismo mi svima mogli udijeliti. Ništa ne može bez kad ti sam odlučiš. Samo volja. Samo volja. Evo, ja imam tumor, isto 20 godina imam tumor problema sa nosom, tamo 16 operacija sam imao. Invalid u ruku. Nema šta nije bilo od mene, ali samo upornost. Samo uporan biti i nema. U ratu sam prošao, da ne pričam za sve detalje, svugdje mi je bilo. Hvala Bogu. Nažalost, što nam je se to desilo, raskopalo se nam lijepo društvo. Nažalost. I ja. posljedice su strašno ostale, da. Što je najgore izgleda da se ponavljaju te posljedice. Po svemu. Po mržnji, po negativnosti. Ljudskoj i sve. Non stop politika na dnevniku, tamo vamo ili bilo koji kanal upališ, priča. Taj svijet prokleti, Evropa. Ja je mrzim, totalno je mrzim. Moram reći, nisu realni. Ni prema Bosni. Nažalost, Palestini.
Da, šta se dešava u Palestini, da zaista, ono je strašno. Pred očima svijeta. Šta bi? Gasi se jedan Da, sve nam je to Evropa spremila. Ništa oni bolje nama ne misle, nešto o Palestini misle. Sigurno vam ja kažem. Ali eto, tako je. Adile, ja ću vas pitati da malo skrenimo, vjerovatno na ljepšu temu. Ja ću vas pitati, jeste li vi ovdje vaše djetinjstvo proveli? Ovdje sam rođen. U ovoj kući mama me rahmet, stara je kuća bila, tu me ona rodila, nije u bolnici. Imao sam još 2 brata prije 17 mjeseci su oba 2 umrla. Imam 2 sestre još. Imam 3 djeci, 2 ćerke i sina, imam unuku i unuka. Boga sam, najbogatiji sam čovjek na svijetu. I dedo ste, i to ponosan dedo. Ja vidim tamo neke fotografije, vi ste presretni. Nema, oni su mi sve su mi oni u životu. Sve. Ne, oni su mi sve. Kako je bilo odrastati ovdje? Vi ste skoro pa čaršijsko djete, ako ne i čaršijsko djete. Bjedan je život bio, nisu roditelji bili zaposleni, nisu radili u firmi, poljoprivreda, sijalo se puno, puno je se sijalo, radilo, fizički svijest. Tako da nas je 5 babo i mama ohranili sve preko poljoprivrede, imali smo krave, tako nosili smo mlijeko, prodavali u travnik i to, tako i se život, teško djetinjstvo bilo. Koji sad, ja i sad kažem da mi nije lahak život, ali sam sebi to pripremam, hoću da je meni lijepo. Radim, puno radim. Znači, nemam vremena, u mene je vrijeme samo što prespavam. Pored redovnog posla u firmi, vidjela sam da održavate i groblje, mezarje, je li tako? Sve, jeste sve. Evo, upravo sam jutros imao dosta posla na greblju, imam ja to sad pred Bajram, imam puno posla da radim, da to održava ljudima koji pošteni ima i nepošteni, ali eto, Bože moj. Kad kažete nepošteni, ali to se na kraju ispostavi da neko neće platiti. Naruči da se uradi. Uradiš i sve i na kraju te blokira ili nešto tamo. Ali halal bilo s njima kom sam uradio. Ne daje on na paku. Allah daje. Ali to nije lahak tako posao. Je li tako? Uglavnom to budu zapuštena mezarija. To je potrebno. Puno ima porodica koji su vani i onda ima i ovdje. Ne održava se. Pogotovo ostavi jednu sezonu, to zaraste više teško uraditi da se dotjera kako treba. Ima posla i drugi su pokušali da to radi, vidi da nije lako i odustali. Ja sam jedini na Transkoj opštini koji to, ljudi koji me angažuju da radim. Odem i uvijek na drugu opštinu gdje me ljude zovu i tako. A kako odete? Ja nisam primijetila, jel vi imate neko prevozno sredstvo? Ja platim sve. I, na primjer, ja mezar sa prevozom, sa mojim gorivom za trimer, silkom i moj sin što ide, 25 maraka ja mezar. I meni ostane 5 maraka, od toga svega je dosta. Pa ne možete za 5 maraka raditi? Pa šta da sjedim, nemam ni 5 maraka. I kukat nema posla, ima posla ko hoće raditi. Ko hoće raditi. Na primjer, ja se ne patio, ne do Bog da dođe, da se nema ovo, nema grebe ili nema na poslu plati. Sjekiru preko ramena kroz čaršiju prošao, zaradio vreću brašna sa 5 metara drva i cijepa, tamo vam ne bio pada. Znam raditi svašta. Vi ste mnogo snalaživi, vrijedan čovjek. Čitav život mi je teret. Čitav život, samo ovdje sigurno 50 kuća od temelja do krova. Ili znači sigurno od temelja do krova ovdje gore, ovdje mi je od sestnog sina kuća gore od brata Rahmet, pa sad nadalje tamo 50 kuća sam Irget bio i Irgetovo radio. Koliko je danas teško naći radnika, Fadile, vi ste vjerovatno svjesni. Neće. U odnosu na ranije, kada se radna snaga nudila i lakše je bilo doći do nje, a i sve teži poslovi su bili. Sada otprilike je tu malo i... Sada je mehanizacija sve, ali neće. Najlakše je vikat, nema posla i kukat. Naša omladina duže može pod vodom izdržati, nekome je otiš raditi ili getovati. Tako ti je, vaka došlo. To smo mi od škole prvo krenuli sa djecom, izgubili prakse, izgubili dostojanstvo nastavnika, profesora, tamo vamo. Ti djetetu sad ništa ne smiješ reći u školu.
što god mu kažeš, nasilje, pravo djeteta, tamo vamo, i tu izgubili smo svi. Društvo najviše, ne stvaraš ga radnikom, ne stvaraš ništa. Bez prakse nema ništa. Samo praksa, čovjek, zanat, nije bitno kakav je, šta je, sve. Kažu, ko zna bar jedan zanat, ostati gladan sigurno ne može. Ne može. Da. Ne mora zanat, kupi sjenu, kupat bašu, pokosit tamo. Ja nisam znao s trimerom raditi, ja sam tu savladao profesionalne trimere, sebi uzeo, imam 3 trimera radim. Ali samo upornost. Ja kad sam tek pošao raditi, pa ne znam, okrene se naopako, pa puca, pa se ugasi. Plakao sam, makazama sam sjekao da završim posao. Po čitav dan sam znao jedan mezar da uradim, da bude u redu. Ali nisam htio odustati. Uporno sam da bi nešto postigao u životu. Hvala Bogu, nisam gladan, nisam žedan, alhamdulillah. Ovo sad što zaradim, kupio sebi zimnicu, preko zime imam prst u uho, onda plata dođe za račune i tako. Fadile, ti si rekao, baš otprilike kada stanu ovi poslovi oko uređenja mezara i slično, onda nastupa vjerovatno ova izrada sepeta od lijeske. Ti si rekao da se to do marta može raditi i što se toga tiče staje, jer je teško naći lijesku, odnosno sada je lijeska, kako si rekao? Puna soka. Da, soka. Lista ima sočna i ona da se razbijati, ali nije tu. Ona kad se razbije i osuši, onda ne može se nabiti kako treba da ne bi ona vibrirala i tako. A ovdje nema, ovo je urađeno sad. Možete uzeti bast ovaj sepet dole i ništa mu neće biti. Ja ću vas još za kraj samo pitati za cijene. Od najmanje do najveće cijene. Je li to od ovako? Od 15, ovi su ukrasni, oni su 20 maraka. Dobro. Taj je ukrasni. A ovo su od 15 maraka, 60, odnosno 70, ovi su 60. Korpe isto za drva su 60. Ovo nisam cijenu, to sam zadnje napravio. Od 40 maraka, tako. I ova korpa za hljeb, ona je 60 maraka. Da. Saksija isto 15 maraka. Ovo je saksija? Jes. Tu je veća korpa za kamin ova ovdje. Tu je veća tu je ova, da. Korpa za drva, znači odlično, prelično izgleda. I ovo je korpa, može za bašti, za drva, može za sve. Pogledajte, ovo je lako, ja već vidim domaćicu onako kako ide, ona koja je bila vrijedna pa naradila, kako ide da ubere plodove svog rada, paradajz, krastavce i sve što će sada da prispije uskoro ako Bog da. Znači, Fadilo, hoćemo mi moći ostaviti vaš broj telefona javno u ovoj emisiji? Hoćete li mi reći? Može, 061 440 606. Evo, ukoliko požele da naruče nešto, kupe nešto od vaših ručnih radova, mogu da vam se javi putem broja telefona ili na vaš Facebook profil, je li tako, Fadil Posavljak, je li tako? Tamo vi objavljujete vaše radove i veoma ste aktivni. Da, kako god nešto napravim, ja objavljam to. Mislim, i slike volim uskati, grad, ulicu, tamo vamo. Džamiju, nije bitno crkva koju na lijepom mjestu volim uskati, razumijete. Nisam nacionalista, volim svoje, ali poštujem tuđe. To bismo tako uvijek i trebali. Je li tako? Voli svoje poštu tuđe. Također, ukoliko poželite da iz Travnika ste ili iz okolice, Fadil radi na uređenju mezarja, znači budite slobodni da mu se javite, da dogovorite sve. Primijetila sam, Fadile, sve što uradite objavite. Fotografijom potkripite kako ste vi to uradili i uredili. Je li tako? Jeste, pa imao sam jutros poziv iz Amerike. Čovjek sam uradio, poslao sam mu slike. Čovjek zadovoljan, prezadovoljan. Ima raje s Australije, Švicarske, Njemačke, ima iz Dubajija, ima koji me blokiraju, ima, pa šta bi... Je li te, Fadile, prije blokiraju ljudi naši ili oni što su tamo? Moglo da ostavim taj. Može, naravno, oprosti na pitanje. Onda da te pitam, je li bilo kad onako da počaste što su zadovoljni poslom odrađenim? Što se tiče naši, ne. Slabo. Slabo. A već ovi iz dijaspore hoće prebaciti, hoće stvarno.
Ali ja i ne tražim. Plati mi ono što sam zaradio. Meni ne treba ni 5 para, ni kahva, ni sup, ništa. Plati mi ono što sam zaradio. Čisto pošteno. Yes. I svaku argumentira. Ako sam mijenio pijesak, ima toliko sam potrošio vrijeća, račun ima za najlon, ruke su posebno, sve kaže, znači, sve argumentirano radi. Znači, ništa ja ne da krijem, da varam nekoga, da je ovako, onako, sve argumentiram. I prije, što mu kažu, pogodim na dnu njive, ne na vrhu. Pa desi se, uradim, onda kad se završi, joj, pomagaj toliko i toliko, nije puno, a reknem, u startu mu reknem, koštat ćete to, toliko, više para, radi, kad završiš, onda pjesma druga je tako. Onda je malo problem, jel tako? Pa to kod nas je to tako. Kad treba pare na sunce. Dobro. Hvala vam, pili smo. A sok ima, sok. Sok imate, imam. Hvala vam puno. Evo, Fadilo, hoćemo mi poselamiti nekog, pozdraviti. Pa, Maksu poselamio sestru svoju u Njemačku Rasmu. Dugo je nisam vidio. Poselamio mi svoje komšije, sve prijatelje, i znane i neznane. Posebno salam šaljem, pozdrav za televiziju vašu. Hvala vam mnogo. I za gledalce. Hvala vam mnogo, Fadile. Ja ću pozdraviti, poselamiti sve gledatelje širom svijeta, a također ću još jedan put reći, ukoliko poželite išta od ovoga što smo vam danas snimili i ovdje prezentovali, budite slobodni da se javite Fadilu. Ja ću svakako se potruditi da jedna korpica krasi i moj i naš dom, odnosno baštu. Vama šaljem lijepe i srdačne pozdrave i želim uvijek i vas da naravno šta drugo nego svako dobro.